Evo nas opet u Getovu u Dominikanskoj republici, odnosno na Dominikanskoj republici, jer je otok, jel? Naravno, kao i uvijek, nisam htio da uzmem taksi. Autobusa nije bilo, tako da sam odlučio pješke krenuti u Coco Loco, koji je otprilike neka 2 sata od aerodroma koji se nalazi u Santo Domingo. Tako da sam zadnjih sat vremena prolazio kroz crnačka naselja gdje su apsolutno svi gledali mene. Baš sam ono bio kao, nemam pojma, kao ovca među vukovima. Pa čak i sad dosta pogleda, što primijeti dobijam. Kogod prođe, zagleda me. I onda te ne bude baš svejedno. Moraš baš oprezan biti. Pored ovih dijelova što sad prolazim, Dominikanska republika se stvarno prelijepa čini. Bar onaj dole dio s plažama. Kao što vidite, još neki sat vremena hodanja. A razlog zašto hodam do tog mjesta je zato što bih trebao da nađem čovjeka kojeg sam upoznao u Kostarici, koji ima brod i trebalo bi da mornarima, ali do toga ima još, jer valja preživjeti ovo. Kad vidite ovako pse lutalice na sve strane, izrobljene ulice, antene ove gore neke, šta znam, šnjure, kako god. Znate da ste u Getovu, u nekom hudu. Tako da nije baš svejedno. Uvijek ista priča sa ovim zabačenim mjestom. Na vrhu ulice gore čeka neki ker. I ono samo je pitanje što počet lajat, skakat po meni ili će me izignorisat. Mada mi se čini, nije mi baš nešto ljubazno. Ali mali. Ali dobro, mali. A ovo je baš znači geto. Mislim, ne znam da li vrijedi $10. Ovo hodanje od 2 sata ispod sunca po ovim zabačenim mjestima. Vidjet ću. I najgore od svega što ne primaju karticu nigdje, jer je sve keš. Tako da nisam ništa pio 2 dana. Dobili smo mahanje.
Indija Kariba. Ovo je potpuno ludilo. Nikakva pravila. Auta vozaju od ulice do trotoara. Stvarno neku potencijalna Indija Kariba. Do sad ovako prljavo i neuređeno mjesto nisam vidio u Centralnoj Americi. Pa čak možda ni u Meksiku. Određeni predjeli da, ali... Dobro, hajde. Hajde da vidimo. Još uvijek su ovo predgrađa. Nisu baš ti veliki gradovi pitanje. Tako da vidjet ćemo, hajde. Da ne sudim prerano. Ali sad za sad ovo se čini poprilično siromašno i ne baš najsigurnije. Mislim, pored toga što vas može neko zbost, je to što vas može motor ili auto udariti svakom trenutku. Ačo gringo que estás lindo. A tu zaustavi me neka cura i reći mi to. Mislim da je to u ovim prijedima poprilično normalno. Naročito za gringos. Digo, y que tú te sientas, me tengo el dinero que Svaki prelazak ulice je pitanje možeš to proživjeti. Dobro. A dobro, dobar je vibe. Malo je siromašno. Mislim što je u jednu ruku dobro jer je sve jeftino. Tako, jednostavno tako ide. Pros and cons, odnosno prednosti i mane gradova, mjesta, sve po nekom, ne znam, ko po nekom lancu uvezano. Ako je jeftino znači da je opasno, znači da nema turista, znači da su ljudi uglavnom više gostoprimljivi nego na suprotnim mjestima gdje je puno turizma, gdje je sigurno, gdje su cijene više. Tako da ili ovo ili ono. Po meni dobro je oboje. Iskustvo oboje. U svim državama. To su uglavnom sigurna mjesta. Sa puno turizma su ti glavni gradovi, jel, centri i tako to. Ali mada ne mora značiti, recimo u Los Angelesu najopasniji dio grada je centar. Ili isto vrijedi i za Medellin i za Bogotu. Zapravo za Bogotu. Bogota je sve tako. Nije samo centar, ali eto.
Tako da eto, po meni trebate iskustvo oboje. I onda stvarno čovjek vidi kakav je vibe. Kakva je ta država zapravo. Jer ako si samo po centrima, po turističkim destinacijama, nije to je. To je napravljeno za gringa. To je market za gringa. Kako gringo uzeti pare. Ese es nombre de barco. Se llama, ¿cómo es? Dame un momento, el palo. Se llama Dan. Dan. Sí. Sí, eso es. Hallå! Ella. But just be careful because the boat's rocking and rolling. Yeah, stay low. I feel like puking. Could I go in the bathroom?